O di Padre, o di Figlio, o di Spirito Santo, siranaran. Iya. Bom dia. Semangat dia. Ita hotu hatene kata ita hamutu kihane tambah atu celebra loron San Jose Calasanz nian nebe ma atu acontece ni loron ya dia 25 de agosto mai be tambah dia 25 ne mono iha fua la segunda então ita celebra ohi anesane ita nabe mak babain mai haliburi hane ak ami akumpanya imi ho tanya katekista sira hotu ami mador sira hotu nabe akumpanya imi hotu tuiri tanya kursus sira formação sira nabe makfo tambau hinemos ami hane hanesan kongregasaun ida aminya fundador nabe naran San Jose Calasanz nabe makita bot sira mos hatene nemak ita tu celebra hamutu kiha ohin lorone San Jose Calasanz nabe magnia karak atu celebra ho labarik no joven sira hutu en taun festa idane la os sekolah pios nimiandit mai be festa idane ba ita ema hutu nabe makita laotwir San Jose Calasanz ninia ainfat ihane tambah hau mak husi eskolapios nyanaran hau hakarak atu konbida ita hotu novembindu iha fatin idane atu halau itanya aktividade ohin loron atu nune ita hotu bele hamutuk celebra festa idane tambah festa idane laos eskolapios nyandit bebe festa idane ba ita hotu pa imi hotu no ita nabe makarak o mai partisipa ihe itanya aktividade ohin bem-vindo o bom dia Solo, Mag solo, parabéns, basta de muita foto.